Sizothatha umasipala thina siyawakhipha amasela azokhala sangukuzodla. Sizothatha umasipala thina siyawakhipha amasela azokhala sangukuzodla. Sizothatha umasipala thina siyawakhipha amasela azokhala sangukuzodla. Sizothatha umasipala. Thozani la ngizokhuluma ngento ebaluleke kakhulu. Sokhuluma nge-referendum ne-2/3 majority. Basibuka lana abantu abaningi bathi hayi i-referendum ayikaze ishintshe, khona okwashintsha. Yini? Naki buka la kuvezele. Before 1994 ipower ibikubantu abamhlophe, ibikubantu. Usebenzisa igama labantu ukudefine i-human. Ibikubantu. Ngangilwisi ngalokho. Ibikubantu ipower. So ipower ezibikubantu abamhlophe. Ibona abantu eParliament bebedecide be-highest authority. But kuthe kuzongena abantu abamnyama. Benza njani bashifta ipower kwathiwa ayiye kwi-constitution. Kube yiyona i-highest authority. Le constitution iyini? Iyimthetho ebhalwe abantu abamhlophe. Because le constitution ibhalwe abelungu. Ama-research e-constitution abelungu. The research are based on izinto zasemazweni abo. Aze bebuke indlela zokuphila zase-Afrika. Ba-research ngendlela zokuphila zasemazweni abo. Babhala lo mthetho bawenziwe phone ezoprotecta ama-interest abo. Ezokwenza kube nzima ukuthi thina siclaim back ongokwethu. Yonke le monakala bayenza nango-1913 i-Land Act. So, le constitution iyona esale yayi-weapon ecindezela thina epressa thina. Because ayiphili imili ithe du kanti ngenkathi kusabantu besikwazi ukubona mangabantu abayi-high authority bayakwazi ukudecide ngento eba-affectayo beyishintshe same time. But mase constitution siyona highest authority, even kuthiwa into affect majority ayishintsheki. If i-constitution ithe yona akube nje kuzoba njalo. Kuthiwa abenene yakuthanda nikuthande. Iyona pain esikuyona. So buka indaba engisakuyona. Ukuthi lento le i-referendum kumele ihambisana lento ye-2/3 majority. Ngenxa yani lento ye-2/3 majority inepower yokunyakazisa umthetho. But lento ye-2/3 majority nayo iwumsangano, iyi-nonsense, ayenziwelanga ukuthi yenzeke because ngeke iziyenzeke. Because why bafaka yonke le mthetho? Why basayinisa lento ngenkani? Because le constitution sayivuma ngenkani kwi-code esasivuma ngenkani. Ngenxa yokuthi ama-comrade ayi-threatenishwa o-America, amanye amazwe global ayise-benefita nge-South Africa. Ukuthi nike niyenze total reset nokubona enifuna ukubona. Okuchitheka igazi lapho. Namabhuna, nama-nuclear, nama-military ngaba abantu abamhlophe e-South Africa bayasabisa. Bathi kokuchitheka igazi, konqamuka izandla. Manithi nifuna total reset, ukushintsha yonke into, qale kabusha yonke into. Kwathiwa ngeke nikubone lokho. Nayi framework asebenze phezulu kwalezi zinto ezikhona. Kwamuvwa izinto ezingapha zamuvela ngapha. That's why izinto ezikhona ngaso isikhathi sobandlululo isakhona namanje. Isakhona njengoba zinjalo ezinye zazo. Sisakhona. Sisabanjwe imithetho eqhamuka le. Seyinto efanayo. Imoto efanayo. Ayishintshile. Shintshe lapho nalapho kancane ngaphakathi. Shintshe udriver nje ukuthi njama sekunabanye sekukhona abantu abasha abafakiwe phakathi emotweni but basa-drive imoto efanayo. So into abasishaye ngayo kakhulu ukuthi even ngisho yona leya 2/3 majority njengoba sivumisa lento ngenkani babefuna khona lokho. U-2/3 majority udinga 66.7% eParliament ozovumelana ukuthi makwenzeke. Uphinde udinge 6 out of ama-province awu-9 azosupporta lo nto efunwa yilabo bantu. Ama-province akhandwa yibabelungu ngenhloso. Basidivide ngenhloso. So bayazi ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi ama-province awu-6 eye ngokuvumelana ngento eyodwa. So kwawona umthetho bayazi because kulowo ma-province bakhona nabo. Khona namanye ama-groups mixile. So bayazi ngeke siye kwi-conclusion. Ngobani? Thina singama-group abephila ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Thina besinamasiko ethu ngokungafani ezabantu. So kunzima ukuthi usibhayinde kwinto eyodwa straight.
So bayazi ukuthi kunzima ukuthi abantu benze bekhulume or bevumelane ngento eyodwa bonke. Ngisho bengamnyama ngeke bevumelane ngento eyodwa. Ngoba leyo nto iyobe ivuna abathize, abanye ngabavuni. So bayazi ukuthi vele kuzoba njalo. Akulula ukuthi sivumelane ngento eyodwa sonke. Ngoba phakathi kwethu kusenama-traitor. So akulula, bayazi akulula ukuthi sivumelane ngento eyodwa sonke. So that's why le nto ya-230 majority bayenza kanje. Bayazi into esingeke achieve kalula. Bayokwenza ngayo yonke indlela. Bospenda yonke imali bethenga ama-individual ukuthi engavumelani ngento eyodwa. Bethenga ama-site ukuthi engavumelani. Bethenge ngisho amakhosi ukuthi influence abantu bawo ukuthi engayivumi enye izinto ezithile. So awukwenza ngayo yonke indlela. Ukwenza sure ukuthi awuphumi lo 6 wama-province azovumelana ngento eyodwa no 66.7% ozovumelana ngento eyodwa. Bevumelane bonke labo bantu. So iproblem yokuqala ilapho ukuthi benze wanzima ukuthi i-constitution ishintsheke. And benza sure ukuthi i-referendum ukuze ikwazi ukuthi iyenzeke kumele i-align ne-constitution. So i-constitution iyayilimita i-referendum, ipower ye-referendum ukuthi iyenzeke ngendlela abantu abafisa ngakhona. Ngobani okufunwa yithina kumlungu kubuhlungu. So if ibhunti elikhandile lapha selineplazi emhlabeni wethu, shange umhlaba ongaka, gcwele amahlathi, gcwele imoba, gcwele ini. If sifuna okwethu, kulona kubuhlungu balibona ngathi liyalusa. So ngokwe-constitution yase-South Africa, izothi lonto leyo ayikho right. Izomdefenda lowo muntu loyo. So i-constitution izokutshela ukuthi ubulungiswa ofanele ubenze kumele whatever kusokugaina kumele kubalance nawe elinye iside. So alikho iside efanele sale lingenalutho or liluzile something. So ukugaina kwethu kumele kubalance i-loss yalaba basiphuca something. So benze lento ngalendlela le ukuthi ibe inkinga ngendlela xa and imithetho le constitution bayibhale ngalendlela yokuthi vele igweme lokho ukuthi kwenzeke. Bonke labo Bill of Rights. So yonke le mithetho le igwema iyakulimita lokho ukuthi kwenzeke. So whatever ozokusho i-referendum ukuthi 1913 Land Act kwathatha umhlaba ongaka kubantu. So lelo percentage lokho alibuyi. Izokuvimba i-constitution. Ngeke ziphase leyo nto leyo. Why? Ngoba vele ukuziphasa ayiphasiswa abantu. Kumele iqale icubungulwe. Ngisithona singakhuluma sithini. Whatever sokukhuluma thina safanele ukucubungulwa lapha eParliament ukuthi ikuphi esikuthathayo ukuthi kube part of ama-question nokufanele kungabi part of ama-question e-referendum. So ibone egcinela bazosefa. Banelungelo lokusefa. I-constitution ibanika lo power. Ukuthi bona lokho kushonile kaphethe. Ngeke baphinde bebuke futhi ukuthi whatever sikufala kwi-question kuwinisa bani. So if vele kuwinisa abantu abamnyama kakhulu, ucabanga ukuthi kuzokwenzekani i-constitution yabelungu ukuthi bethi bekuvume lapha lama experts alapha and mase kukhulunywa into enje kuba obaba bahlala kakhulu phambili kuba yiba belungu. Sekuyibo phambili bafiwa abantu abamnyama njengoba ubona kubhala i-constitution ya-1994 yabhala belungu bodwa. Ama-top researcher white kongisho umuntu omnyama yedwa. So iyona into eyenzakalayo at the end of the day ukuthi sithiwa bese le constitution ukuze ushintshe i-constitution kumele usebenzise i-constitution ayidesignelanga ukuthi ikwazi ukuthi ishintshe i-constitution. I-aim vele ukwenza ukuthi ingashintsheki. Ngenxa yokuthini bayenza sure ukuthi le power ebesinayo before 1994 thina as abantu abamhlophe asenze sure ukuthi umuntu omnyama akasoze abanayo. Ngoba uma wabanayo uyokuthatha konke okungokwakhe. So okuthatha ukuthini semakakeni. Le constitution i-design ukuthi absorb pressure. Ayisoze yasifavor
kule level leya favor ngayo amabhunu before 1994. Ayisoze yasinika leyo power, idesignelwe ukubhlocka lokho i-aim kwakwenza lokho. That's why basiphoqa ukuthi si-accept lento le kwi-CODESA. Bonke labo 230 abazelanga uzosisiza. O-referendum benze sure ngeke besisize. So Au.